Santasu TV, Yasomosompa. Ebusiafo de na ene me pese me ne wodi hu nkomo efa. Ese me ne wodi nkomo bi na hono ne ye koso. Ene nuoma a yetimi hunu ye. Ente Madam Wasipa na mama wetie asembi kakra bi. Amamre fi na yabai. Ente Ghana ha se wo pa amamre na o traha ekobi gufra wafum. Enti yenim se yura bibia se ne amamre ene amane tie no saa na ode beto se ne na me free sampa me free senwale abusiam me da si kaya me na me gina atakakra afie ye frɛ no ya Sammordua afie ano bonkru na ene ne ade abepie mu o fikese mu ha ne se yasem da yura enim na oma ye nkrata se ene yemra na yasem na aka no yemma ne mebobo ho na nyamiadum yetime free sampa ebe tuto mu abepie manhia na desie ye hwɛ yura enim se obeba na yabetua yasem na so na me dia me wura rehye mu ne gidie wa yura mu se sampa adehysem no ode betu bebi o se eda na ama asundwe aba sampa oda ama asundwe beba yura na butre ne nokre odinti yura edina no to asem no so obi abehu se nokre wom na yura apamaka nti ye dia ye wa rehye mu se yura ebo asem na ede asundwe mapa beba sampa amamre fi na yabai Ghana ha se wo pa amamre na o traha ekobi gufra wafum enti yenim se yura bibia enti Madam Wasi ebi kakra bi na me pese wotie o se hin fa na yabai o se amamre fie ene yabai Ghana ha ope baby na wo tra menhia na akọ baby a wafum yaka amamre tradition and custom ne nyina ne headquarters ene da Santimai Council under the leadership of His Royal Majesty Otumfo Osei the second. Ebusiafo me mame nsem enwa sampa eya Santimai dia enye mi anana na samba jafla ena ye busua ena edi sampa eba Santimai ye sorry etu sampa ewa Santimai ye nananom ema yeti ase se emra omufri kakala aye okodivoa eba ye betena tampi enanti mu ama jamrafo kofa omo a ombekun ya yetime di nkonimu a yetena jamra a ye nana no wodi yanim ye nana hyenwo no obo afri mu no a ne nua samba jafla ene ne nua ba yele modan edi dom nanimu a ye bekekere sampa korodua yi o se samre na entokwa ni akon ena na ewoho nti na mre biara no obi pe ne owotumi no wode ne ho akobata no se ne yesisi a ye hwe ye hwe amaiman ni ne keka ho na yetimi kaso obi se me kodwane natu no a wokwa kodwane no se ne be ya bibi ba obetimi abo ne ho ban nti samre na ye share sampa ase a ye be kekere sampa ye na samba jafla wodi kan ene ne nua ba yel moda o me kekere sampa a sampa enyina ebe nanim no omuhunu se de bi ya nya tumi bi a eburu yenso a ne din be kata yenso se ne ebe ya nkrofo be bohunu no mu metu yi hye yenso a wanhwe ya one day pe ye wa ha no ma be fa yennomu nti ye nana no mo ba Santimai ede omo ho be share skadwa asi enti titi no nso no na ye ku agiu na wo nso no utimi di wo ho kọ nti ye nana no ede omo ko share Santimai asi ema asante ehwe sampa ebesi mra me ne wo kasai nti enye ene ana nano ena obi edi sampa ekohye Santimai asi sampa asante de da mesremo onso hwe the recent happening yesi nuoma bi sisi na ebia ehu ache na wure be fi kurampa ye hwe the recent happening nuoma esisi na no ya na edi adanse ehunu se de na esi emra na enkonwa no sampa konwa enyine ya ese epagya konwa no yewra opokoware enam ne tumi so a wo sampa epagya sampa konwa ema na kofi so na otosum bienu ebeswai ekire skadwa ema owu ye kurampo no yewra etu ne bofo ema ne koye amamre ansa na yesie no enti enye na samba jafla ene enye ebusuya panyine abu mama ene enye ye busua no pe ene yatama konwa no se ye di beche Santimai ade ye wode de ne ye wode dada enti sampa konwa ya Santimai dia Ghana meramu nso no
ene ya henie mra a ye the chieftaincy act a ebo ahenie hu ban no e kire se sa konwa bi asem beto a e hyase every traditional council ho no ne ye kan na ntiase ama e kɔ bebi akonwa ne hye na sampa akonwa e hya santiman ase nti asantiman ene the right forum a e se e ka sampa akonwa sem ho eda nti na ne maba online de nti a me ba ye ne se papa bi a obo ne hu samrani se oye historian a ofri dwuni mu papa no wabo ne bra nante ya sisi wasan yakɔ back na se de yeme na kan ye no or say when you ride on a horse of greed your destination will be a shame enti papa yi waya ohyase eyiye nneoma bi na asese ye de wakɔ akɔtɔn ni conscience a nneoma ensem fata na wɔka de na wɔka sampa akonnwa madwa yenam ye maame no so ene yedi sampa akonnwa enti me aboa me ne wo kasei se ye papa no so nanka yenam edidi sampa akonnwa enka me ndibi ka bebi a metimi edi akonnwa Agyemang lai wangarafo uba sampa ho na me papa free na sampa akonnwa no madwa yenam ye maame no so potokasa me kan se matrilineal lineage ene nam so ayedidi enti wo maame ene nam so abetimi edi ye no ye enkrofo a ye di yen maame no made enti menya adidi a gise me di no wo me maame no sai sanete ye na fanafo a ye hyenyole dishi a ye di sampa akonnwa no ye inherited from our mother's side enti eni wamma ene di ye ho ade enti ansa na me mababetena komasi matena ha for almost 13 years ni me ba ye nso no me ni me fie ra ye tena yie pa oja ne fie ma me tena mu pa odom yie na saa odo na me ni me fie ra tena se ache no me fie ra ne nipa bi enwu ema ne nkase me do abu nti no abu emedi na de ema me de bi because akan amambre mu ene yen hyenyole a ye na fanafo ya amambre mu no ye di eniwa ade eniwa ma ene di omu ho ade and the sampa akonnwa no madwa enti abusuafo emra sampa oba apanyina akonnwa no betoye no na ye eniwa ma a nana kofi so no ene adama watara nom ene ye busua ene na ye pri historian the so-called historian can be say ye can say the gate are 3 and ye defili ye 4 na ya mistake. It wasn't a mistake. Me say he doesn't read and understand and or reading so or scheme or jumpu fa near ebetimi afiti ni propaganda issue no emra akonnwa ne beto ye no ana ye pre oba panyina akonnwa ye ne Sammordua fo na ye pre ye ne eni wamma ye de ye ho ade ye na ye pre emra adama watara ni nana a ye frɛ no akoso amantoaja efri mu eye tufuhini maami ene di na de menya sure say dakatini bewu ema yakofa lobini say omedi na de menya sure say fantini bi bewu ni yakofa eveni bi say omedi na de obi a otimi di wade ewo eni wamamon e kire say mo ye abusuafo eye adama watara ni ofa ye frɛ no oba efri mu eye tufuhini ene di na de eye nana kofi sono ne nua edukwaku efri mu mi nana a woye mi nana ajara fodwo ne nua bema a ye frɛ no opanyini kwaku siedu ono ene di na de enti opanyini kwaku siedu free mu no adama ni ofa nimpon a ye frɛ no kwaku ali ono ene di na de enti adidie no ewo mu eye nana kofi sun ne nua ba a ye frɛ no abenanko ofiri mu eye nana sangba jafla ne maami a wanyim no 9 months ewo no ne maami ene di na de manyinige ene di na de enti saa ebusua miensa wei ye eniwa ama enti ye di ye ho ade ema ne ye mebusua ni bia ne ho a wadi Sammordua ni bia de da sanso na ukọ adama watara no mu a up to recently ya manso yi ba ya omudi asem bia no mu force say
omo ma obi di obi ade wo ho. There is no single one on betimi aka say we wu ye we na di ye. Ukọ na Kofi Sunnom abusua mo nso a there is no Sammordua ni bi obetimi aka say na Kofi Sun nipa we ewu ye no ye na di ade. Enti sa enti eni wamma a ye di sampa akonwa a eye miensa no na me ka chew say ye na fa na man mu no oba panyina odi kan ye frɛ no yeli oba panyine uwu oba no oni ye upesi a ye no ye frɛ no yeli ne otosum bienu no ye frɛ no ya ne otosum miensa enka asante amamre ma na kan amamre ye be frɛ no mansa no ye frɛ no nyini ena na eye ata enti ye nana bebi alai a memefiri mu no ye nana na oye panyini ye nana oye panyini ne ye frɛ no nana yeli kusa onu na nkyire na omu wu na chi no ena omu ye entafo enam sɛ yɛde kan awu ya yɛde kan awu ɔba panyina a wodi kan no nti no yɛfrɛ no ya no entafo mienu na ɔmaba ɔmo yɛ ma no yɛntimi nkɔhyɛ ase mfiri peesie biom ɛsɛ yɛkɔhyɛ ase free second and third enti atapanyine no ɔno ɛne yɛfrɛ no ya na ɛna atakakra no yɛfrɛ no nyin na nyine no ɛkyerɛ mansa enti atapanyine no ono nasifuo ni adama watara no atakakra no ye ware no edi ni ko bunu man mu bunu side ono eni nana Kofi Sun no a ne nana Kofi Sun na nkrofo ni bi ne nana abena sra no ma o medi akonwa ne bi eni nana Kofi Sun odi kan enti the three gate na ye ka the historian did not understand it. But instead of saying kobe bisa and now obe kaina wati asiye no, he doesn't understand because he is doing a propaganda for so-called territory be a friend of Bono which doesn't exist. Enti Mr. Agyemang, I know very well say you still have conscience say o protect say ne be ya wonwuma wo ye no dachi bi umma sorry and now nana kanso anom sorry ehunu wo online they will be proud to see say this is our grandfather, he did a great job. But so obeka say and then timo per viewers yebe chichire wonsa na ye de wakoto baby na uti akonwa 2 in 1 bi mu na o ka ensem asebesebi eni nyina so a now you are disgracing your grandchildren in the near future for them to not be comfortable to watch it. Entimesro the three gate na ye kanu eye nana yele kusa asifo a ye yenom nana yanna asifo aye adama watara nom ena nana nyini na asifo aye nana Kofi Sunnom ebusuya me sha ase no me ma wo hunu se adedi a ewo ye no ani wa ma miensa no ntemo mebubo obi e ma hunu ye when you want to establish a family and untana me ka cha say so person hunu so obi na obi ye family don't go beyond centuries. You can look at near ACC Nansaya no wafa bi na wo dia hono so on dakatini entimi nkodi lobi ni ade ye mane yi enti yeni wo mu eye moja yeni wo mu eye ebusua ena titititi obi beka se eye bosremuka enkrofo amabobo mu din aya bena nkwa a ne ba ewo ho nana Kofi Sun otoso mienu ne ofaase nimpon a woni nnetena efie oye ne will kro man bi otiasi se uye historian na upese uhunu nokra ade yadimu a ukosa nkrofo okobisa won ukoko sunnum ukosa mpa ye fra binom ko opanyine bi ye fra no ko sun won ne busunya monko na monko bisa se upapa efri mu hwan na di na de they will tell you omu papa free mu mimi na bema ene di na omade so on and it is there and everybody knows it. Ebusiafo enchepi medi eyibi emra asem ne ba ya na Kofi Sun 37 member committee medi ruling no etu platform ne so a mumu bebre mo a mo pese mo hunu nokre mo nkona mo nkokan ohwe second page na of the omu decision no o first second page of omu decision na me pese me ne wo kọ baby na wo kan bi na wo hunu bi. Look at it.
ufa this one Roman numerals II who call me page was a bit maybe or saying it is undeniable fact that Abnasra family and Efia Techiwa family now stand as one gate. These changes was made at one of the general meetings of the traditional council to prepare family tree of the paramount stool. Sammordua and Nua Kofi families were supposed to stand as one gate, but Sammordua family objected to that. Me shase no me catch out say Sampa akonwa no eye maadwa akonwa. Ena nananom emra no omoma ruling oba panyina akonwa ne to ya omoma ruling no. Omo kan say it is undeniable fact that the Abnasra family and the Efia Techiwa's family now stand as one gate. The changes was made at one of the general meeting of the traditional council to prepare family tree of the family of the paramount stool. Sammordua and Nua Kofi families were supposed to stand as one gate, but Sammordua's family objected to that. Adentia, yesi yenko prepare yebusuadua. Ebusuadua ansa na meni wo betimi a prepare ebusuadua bomu no. Na kire se ye nana ba no eye baako. Se meni wo ye nana ba enye the same a, meni wo ntimi prepare ebusuadua baako da. Nana na matran konwamo Sampa Traditional Council. Omunim ya bakosem e kan se omo kan ye eni Abnasra aye adama wata no we no ka bomu se ye nkodro ye de baako adentia because ye eni wa ma ye di ye ho ade. So ho ena omo kan Sammordua eni ye nana Nua Kofi ebomu. Se mo be kae a me mamuti ase se ye nana Nua Kofi obedi akonwa na wani akonwa no enam se na ne nana ba eye dihye odi akonwa no enam ne nana bema side ye nana ye friend nana sanaja samre no a odi akonwa na ye nana eyi samre na adinkra wo no ebaaye no na ono no ye ohene ono eboa ekon wo asanteman afa so ho enti around 1817 and 1818 ho ye nanan na ne nanawa eni ye nana Nua Kofi na samre na eduru ya na ye ni emasifo ni bia omedi ade no ye kofa ne baaye ema ne bedi ade emra na ye nana Nua Kofi edi ade samre no ene woto Sammordua omunana ye frɛ no na abena nti na abena na nana Nua Kofi to no ono ene ebe wu eyi masel ema masel ewu Sammordua and the Sammordua emra akonwa ne to ya akonwa ne be to ya na samre no nso na ye ni emema na omu ofie no mu yasa nti min nananom eko central region eko fa nana Kofi suna odikan edi ne baaye me sha ase no me mamote ase se atakakra no eko ware bunu fo ni bi enti o ware wo wie no nana Kofi suno eye ne ba ne bi na sefo ni bi enti ono no eko baabi enti emra akonwa no ba ya na ye nana no mu hwehwefie ho a no mu pese obi bedi no eno mu ka se o man kofa ye ha no se wutu kwan te se de baabi amaba be hye komase yi na minta ankofie na memma wa ha na yi wa ha na bibisi a o metime aka so ye nkofa ne ba ne be mra nya sa wo ya kawram enti omo kan no ye kram kasam se ya nkofa na omo amma omo ya ka wo ho enti ye nana no mo koye ekofa ye nana Kofi suno a odikan e de ne baaye e ma ne bedi ade ensem bebre ene ye nana no fa mo a omo ko solve ya ansa no mo di ne ba na nye ensem nyina ene ka no abonten nti omo di ne baaye no na Sammordua ni nana ye frɛ no na abena aba be woni maami a ye frɛ no masel ema maseli ebe wu Sammordua enti Sammordua na ye nana Nua Kofi a oto ni nana no no odi ade na odi to no
enti odi ade agapade bia wo ye bia samre no nyina no akonwa no agapade enti emra ye nana nwa kofi edi ade wie ya okọ ye na owu ye kọ ye no Sammordua nom ne nana ne maame nom nyina ne omabusua no eka afie wo ye fie nti emra ye nana nwa ye nana kofi so no a odi kan ebedi ade na Sammordua ye ne twaami a wono no na ekwa aba to okwa a wona kura ne puma edi nanim a omkwa omoba enti memma muti ase se sammere no nso na etwetwema nso enti sammere no nso na ye nyanyi mu enti ye di omoba na like ye ne yato wo mu enti ye nananom eye no sei omohwe kura ma na ewo mu no ye ma omu nware abontin omuma ye de hye no bi wano because umma obi be ware na donko na wato no obi be wano a oni ne wo ma ne pakron be fa nkwara no de omakọ Sammordua eye twaami Sammordua edi ma ye nana kofi so no nti enra ye nana kofi so na odi kan eye emre ene wo sre adehye abusua ne se besre mo meni kofi Sammordua na ekwa eba potoka sam ye fra bibi institutional memory sene ye meni nana samajafla kwa ye beyi enuoma bebre wo ho a ebe ka memetimu than more than the other family members enti ne twami a wone ne kwa eba no ya ye nipa ya na yeto no amu nim nase enti mewu a mu mane ni ade no wonto aso na muti ase tete no na they don't have those separation because no mu nim say saade we enye wodia ne ye di maw na e kire ye kasa say enye wodia obeka no kure say ampa enye media enti twami Sammordua ebedi ade ema ye frɛ no nana Sammordua enti se emrebre dru na sampa atrankonwa nananom omunim abakosem epe se yenko draw family tree na enkyere omudi sampa akonwa enunti na omugina so a omuye parent ne se ema asifo na mudi akonwa nom enam mu maame no side no munkambo mu because mu nana eye baako na munko draw mu de yamra nwa kofi wonso na ato Sammordua nana wonso nana nwa kofi no wan medi ade because of say umame eye de hye enti mu a mu free abontin bedi ade no ye ka mu abom ene ye ka ye nana nwa kofi ene Sammordua ebom na Sammordua fo abusua no nim say ampa ye ka omubomu saa na indirectly no ade a ya cover so for so long no is going to be put outside there for people to see and nuntina omu objective to that pairing enti abusuafo eye ade a ewo ho first no nso no until say ye beba asanteman no na ye nyina ye nim say obi biara wabedi akonwa ne bi da bia no a create some royal gate bi e de amawon enti na obi timeka say nwa kofi nana nwa kofi royal gate nana Sammordua royal gate because wabedi akonwa ne bi da nti ye ba ya ye bepie wo menhia sene abrantie Abraham a me ba ya me di kan boy a wotie ye no ye koduru menhia o se menhia ene ye amamre ene abakosam fie se wo pa amamre fie na pa menhia ho a wayira nti ye bepie wo ho no enna ye wura e ka kire yen se the fact say wabedi akonwa ne bi da no enkire se abo abusua kuo bi edi amawo se wasifo ebetimi adi ade na wo a otimi di ade a etimi boy yi wo a wonam o maame no so e na wodi ade no mu na mo ye the royals of the stool until the fact that you've ascended the throne does not create a royal gate for you unless you did so through your motherline. And this is sad ya Sammordua no ma omedi bia enam say omu nana bi ebedi bia omu fi say create royal gate ma omu no enya na omu nka ho sanso dia ye nana nwa kofi a ono nso bedi ya onam bema side na bedi ye nso ono nso nka ho enti ye hwe emasifo na ye bedi akonwa no akonwa na ye omu dia eno ena rule ni ba say emasifo no eni hwan no emasifo no eni ye busua a ye nana ene ye panyini
a ye freno nana yele kosa na fa na amamre mu no enuama bi wo ho privileges bi wo ho a ebusua dishikuo no mo amu nana ye panyini ena saa nuama no ewo mo ho ebi ti sesen ansa na ye nana no mo be chichire sampa krodua omu bo empire ansa na omu bo omu sisi edi ase kronasi ensem omu ka kira asase no a asase ne ti o masi a edi esi omu yie omu pe ena omu nim enti obi fun asase na omu na nim ni omu ka kira asase na asase ne ma omu tena so nya enkoso ekonkan enti omu na omu timi kasasa asase ne se esra asase no ema asase no etie won enti sikan na ye de share kronasi ye ku abo a wodi kan ya de chichiri kro no nananom omu ye mpanyinefo ena asase kan no wo omu ho na me ofa ne mpon friend no opanyine abu mama ebusua panyine abu mama ono na asase kan no wo no ho ye banso a enuama bi ti se dwemu queen mother for the market yemfa ma sebi donkoni ye di madishi kronkron na menimu kasai the queen mother for the market no Madam Grace wo ye the MPP women organizer for Germanov enuoma bebre emme ewo ensuo hu ewo the whole area. It is in the hands of the royals unim na akotuba kwa ye ton ni nyina ewo ye ho. And these are privileges preserved for the first born of the royal gates. And ye nana na ye panyini ne otoso mienu eye Adama Watara no mu nana a ye frɛ no nana yana atapanyini ena atakakra na sefo no ena omukɔ ware a omu no omuntimi nka ye kurom kasa no omuntimi nka na fana kasa no omuka bunu enti emra ye bepie wo eyi ho na omukɔ draw omu family tree no Adama Watara eka sɛ ne busuani ni Rose Mansa na enam se oni Rose Mansa enye busua na ye bepie wo ha no omo pese omo ye bibi efogiri bibi ntino enti Adama Watara antimi amfa ono ni nana ni mami ne busua ni bia nka ebusua bia ne ho because he will not be able to get the same grandmother to show say oni Rose Mansa eye ebusua enti okofa omo ebusua bia na Adama Watara oko prepare ebusuadua na wodi baaye no wantimi amfa ne ho anhye ebusuadua no mu because he and Mansa Rose omunni the same grandmother ebusia enti say the so-called historian Agyemang Badu ekotena ho say asem ni ba menhia emomu bedane na sebi he doesn't understand what tradition and custom stand for. Enti emra Trampa Traditional Council sa ruling na omudi ba ye it came around 2005 and sa ruling ni ba ye and omudi oba panyina konwa no edi ma ye sa mre na omuka say eye emasifo no ye group won and emma na omudi akonwa na ye group won no. It wasn't a Sampamanhene council. It was the traditional council. Me disa ruling ni ema papa yi Agyemang. O make a comment bi ma me hunu say wa sheda ena wakata nani ayete say nani afra a wo hunu bebia. Nti ma me sign delete ni back. En come in fino. But there is somebody or ye very learned person. A wa bruche ne frame catch me say we shouldn't leave him so that to be feeding the world with a disinformation. I don't think I know you maba. Na me ma wuti nyoma biasi. Na hunu se sampa akonnwa no yesi. Osai kan bibi se eye yera e kan se sampa akonnwa no eye two gates. I don't think I make a say he doesn't understand when he read or he has intentionally want to put misinformation into the system.
Yera in a ruling Asanteman ema yeti asye se eye opanyine Adama Watara petition na edi kanya na ewo Bono region wa yedi baye no na it was between yeni opanyine Adama Watara na Sammordua fo enka ho Adama Watara na object say he doesn't know us enti ye chretre adidie ene nuoma ewo ye ntemu ni nyina no emma ye gitu mu sampa enti Adama Watara egitu mu esre ye ratam kesi eka atam kesi se oni opanyine abu mama ekoka abomu no mu epedishi kronkron a ede ne sampa konwa so eno echi ansana Sammordua fo yi ede omu petition eba direct enti the Bono region Dormaahene ene nana Dormaahene should produce that eyina Sammordua ede bre wo mu ho a ye yi di ba ha se ye ba beka omamfa petition bi amre wo mu ho. They brought the petition straight to Asanteman Council. A video da ho amunyina mo behunu a na yewra e bisa se yesi sampa ansambia ba wa kwan nom ne di baaye obehunu sa video no mu se Adama Watara be pagya ne nsa na Mansa Rose nso apagya ne nsa na o makeka nsem o mukeka wi a na yewra ka trom se obehwehwe mu omo ankasa gina ho stress se yewra entrance am no no wonka enti so obi ka se they took it somewhere and brought it to Asanteman for settlement and they brought it direct to Asanteman and asked His Royal Majesty to be state in state and arbitrate upon the case. And no sooner ye. Enti se okokase ye friend is saying otumfo ka say eminu na otwantro otumfo emma omuti ase se ye nyina ye ti ase se near the Sampa Traditional Council ne kan no eno otumfo nso judgment no afamu ye nana yele kosa asefo ene yenum nana yana asefo Adama Watara num nana yan nyina asefo aye nana Kofi num ye ena Sampa konwa de to these 3 gates Sammordua for enka ho. The fact that Sammordua odikan no ye twami edi akonwa no bi no onambe maso ne diye. Until before we went to Asanteman no obi afi se wonya di akonwa no bi pe abo edishi abo royal gate bi di amount. But we went there send ye Abraham see mo kan ye no o se wo pe amamre fie na wo pa Asanteman ho a wafom. Yewra educate ye ema ye hunu se the fact say we di akonwa ne bi da no eno nkyere se we ye di hye gise bia udi e fa o maame line, and that is the truth. Esan biom the so-called historian Agyemang bedo osan kan bibi se nana sambajafla etwere wo ne CD form ne se 3 gates, but osan kan say it's not rotational. Onima mamre me pese okofa odua Dormaahene emra omunam kwan bone so ekosi Dormaahene a okọ mayira ekohye a adishi kronkron no okohye okasa no oka bibi wo ho oka se Dormaah konwa no omo di no 2 gates, but it's not rotational. Enu the so-called historian no is okay with that. But eba Sampa de ne eka say 3 gate but not rotational, enu he has a problem with it. Common sense. Ye can rotational. Na we say no matter what happen, say sebi akohwisu akronfon kra na what the other gate no mu a omu be yi bi say ombe ye ohene because akwakoduro mu ho. The entire ye kasa is not rotational. They say the 3 gate no na edi at any given time. The 3 gate no eyi nipa o sefata and it could be say within the 2 succession and 3 succession ni nyina no e be free 1 gate mu because omu share ye no we na ne suban sefata di share odi akonwa ba o kasa eye rotational ana e rotational ne we nya di wi a e be kwa we no mo sebi sa kromfo kwa na wo hompo a they will still be installed as a chief. Enya mamre enye ya bakosem. Hwehwe nkonwa wo Ghana, you will see it.
You will see it. And have who say ampa and community be wo me emembo ne me ka cha ne say onko hwehwe sa audio na menim say emrante hini e de aye video kra de ato ho. One say na o ka kire eyifo ne say your friend say my irafo ne say emo makumasi because onim say when they come to Kumasi the truth will prevail. No kure ne bedadi. And no kure ne say asanteman e de amamre eni amane eni yabakosem eni womdisi yakonwa enti abusuafo mesrem eye papa no a otena so no sebe enye mpanyinefo nyina ene ekansem a sebe nyansa wo mu enti nsem a woka nyina no eni nyina ye ntro ne nyina ye ntro oka se eyi nana samajafla appeal court judge oko fili form wati eyi nana Kwadwo masa oye teacher ni ono nso wetin sebe onimo hwe me friend no last bi me medwuma na me ye no I don't record people me ne ukasa me record o me ne kasa pa me ne di nkomo otime keka nsem ma me hunu se sebe papa no owo problem on se o kasa wo se okọ mansa rose fie so enti mesremu ne all kan nyina no ne nyina ye ntro ne nyina ye moguo sampa akonwa ye busua a obi anim nana kofi sunu a wotoso mienu emra wo ba bedi sampa akonwa a mansa rose yi ni ofa a ye frɛ no master sie master ye friend say sie sorry say debi on e ba bedi na say masa adihia konwa ene yesi no adihia no mu no mahia o muso makonwa ene ye sorry ye samre no wontoma bi owo sefie ene ye sorry ye eta na kofi so na echi ene edi akonwa ne ma no nana kofi so na odi kan ye nananom ene kofa no de ne baaye so enti when we talk about history, when we talk of tradition, when we talk of non-rotational, you have to understand and know, say, it is done everywhere. Ye nka say, chinchina we no medi, enti sa akohwefo ne wa hakora na munyi ne mfamra. Debi. Say ye hwe abusua no mu na watimi keep to the standard of a royal. Enuoma esefata na woye na onkobokro no nkoye nkwasasam sebi wunya nuoma ensemfata. Yentimi nka say ya rotate akodru usinti no enti betena so. Debi yenya ne sa enti se maame baako asif ma ena o madi o mu huni na ye di o mu si akonwa se de anuonyam bebre ye na ye di o mu siso, and that is the fact, and that is a tradition, that is custom. Enti mesre no onto ne boasi emra wo ba on se ye si pilot bi no okoye se wo kwakosua o mu kire no first year so the year ne hyemu ana yi wantwan emoma nkyere o mu kire no so wo ye ne se abetu enke so wo twan no mu kire ne se wo ye ne se ya na watimi landi o mu ya pe no start ye o wie ya okọ wie mu no wontimi landi biom eno bi na Agyemang Kwadwo yi o baaye wo hyase fe na wo didi omo naase no mu kyerɛkyerɛ wo na wo sua na ye frɛ wa prɛko pɛsɛ brɛfie na entokɔ biaba bunu ani asantefo ntokwa na bra na akɔgye sika a wo ye ne wo yi. Nti in your sober reflection, are you okay with all that you always say? Nti mesrɛ mo amutie na amoye worried no metimasi papa ba kwen ofrɛ me okache mo se sebi nkrofo bi wo ho ono a wogina ho sisi a no kache nipa ne se ukura no wabo ho kro no a obegye adi. And there are such people, and therefore we need to come out. We let people understand, say the truth is always truth. Enti se enye bia se ufi se arbitration na a course wa Santamanhene no yanka ne yi a Ghana mra emakwan say wukwa arbitration na wunya okay with that, you can go to the higher to set the arbitration aside. Why are they not doing that? And they are lamenting because omunim say baby ombeko bia no ombedi enkugu because nokure eni omofa nokure no ena Santamanhene kan ye no. Nti mesremo
Asanteman Council ka asem a enye ohene baako amanhene over 60 obi a kire na dwen yen ka se obi ka obi ahye ntufa judgment na those who dissented is there omo kama ye ewo ho ne nyina, and that bring the beauty of oman a ye friend Asanteman a ne council okopie mu wo ha no kure edadi eno ntina sie mo a wo ye Sammordua ne ye ka se upe amamre eni no kure fie na pa Asanteman ho a wafom, and that is the truth. And the abusuafo medamasi enti medamasi se ebia meja bibi wo mu a na mesan kohunu bi ma. I'll come back for us to talk about it. Na mumu bebre ebisa about the Gazette. Se ne mama maswati no yakwa koduro ema court no ahye won se omumfa nko, but we've not heard from them omumfa nko ye. Enti yame ya adumo a send ye started the contempt proceedings no a judge no eka say because of family relationship untino wa recuse ne ho no yenem say new chief justice na waba no oba assign new judge na judge no aba be take over. Menem say week ya ye komu yebenya update about new judge na oba take over no yenya no mo assign ema new judge a decision bia anamo bia na Samajafla any the lawyers be take bia no mesi aba mo nchen ama maswati ba ne me pese muti ase ne say no kre na Asanteman kan no come page na kohwe the 7 member ruling na Kofi no eseti ya omudi bae ne hunu ye nana no to Sammordua no mu nana ewo mu bebre sa kwada ba akon owo kata oyuso eya e friend Karim citizen omo nso the same thing omo nana no ye nana bia obedi ade e friend nana wel kwa meja abori ene to omo nana no oto no wanto no ngodin ene odi ni maami a ye friend badudin edi man enti sa kata boy no Karim no ubisa na office ye nana wel kwa meja abori eto ni nana no ma ombetena efie wa odi ni nana dima ni maami dima no omo fi so mu ya de hye no ba na ni nana no no munim no mu nana no munim omu nana no mpanyinefo no mu ya nakwafo nti no munim nti they know very well, but young generation no maba no eno mu yesa ntra me bisa ne se ye frɛ wo badua meme wo ha na ye frɛ me badua na nim se me wo anua no mu baako mako 9 ansa na eduru me su badu no nti ni nana na ye frɛ no badu no Karim Citizen TV no ommo ni nana no ma no mu kika ne ho a ommo 3 pedin na muntie ommo 3 pedin na muntie mi a me wa hai me maami a ye frɛ no Fatima oba o nuanom a ye frɛ baako Hajia Setu o bi nso a ye frɛ no Mariatu o bi banom wo ho o aramata no o bebre metimi abobo mudin so ho ukọ mi nana ba ajarfo jonsu a metimi abobo kwaku siedu num wo ho hawa num wo ho ade ameni amadu num nyina wo ho enti ansana ye beka se wo nana edi badu no na baako wo ho mienu miensa entan enkron ansana du ommo 3 pedin enti sei enetie sa na ewo enti such people no ena o maba together eno nkonom a ye nananom di yesika kokko eto wo a sese sa asika no senka ewo ho ne yedi ma Ghana enka Ghana be yete sa America no omumom no masori a omo ye nuema bi, but I know very well say ebe duru point bi no nyansafo no asebesebi omo omum no ombehunu no kre no ntemesremo Adama Watara moja ne nuanom ni ofa Adama Watara ni ofa nimpon emra ye share ade ase aye kwa aye ba na ye ne no na ekọ ye ne no ena na ye kwa aye ba ye your friends and plot committee cry eti ya na ye di ton sampa plot ni ofa a wodi me na nakwa kusiedu ade ono ena ye busua no yi na oda ano wo ton so ho enti se wo fa nimpon a wono eye panyine sen wo a wono wadi ye nana bema ade na wo enkwada amosori nansan beba be kasa se ya na is like makoka mo ho abom na mpese mo se okuru no enti mesre mo abusua bibi biara ne ho a
anko yie ne nyina eye nokore no na Asanteman kan ye so obi fi say ni Asanteman council kan ye no wamfa amambre ne amane so no kan ye a onfa nko the higher ne yenhwe ne omo nso beka na se ya minimum kasa idie ensem a ye kan wo menhia arbitration na e course a arbitral award ba ye no obi biara ne ho a wasetting aside te sana e hosuntie entimedamasi na makosoa aka kire mo se mo hwehwe nokore kwan mo ma ye nyina ho ma nokore mo ma ye nka se ene we kope responder yera opokuware edima Alhaji Ibrahim Mahama na kokan a obehunu se ampa enye enne ene o ma starti saa nioma ya omuyi eye agenda to always delay the progress of Nafana people mesremo that territory na ye frɛ no Bono region no mama dwen mu enye mo se obi biara owo saa area mo obia no eye Bono ni se menim how mo tribe no munya ye Nafana no enye ho ne ye betena ya ye Nafana o ne ye Nafana free baby a ye migrate free ye baby a ye migrate free ye na ye Nafana wo ho ya meduru baby a ye wo sese sampa ansa na ye kan ye se ye busuani ana we this is our tribe ye tribe no ye di free baby a ye migrate free ye na ye di baaye nti baby a ye free aye kakala sese wo hwehwe sa area no e wo Cote d'Ivoire no ne ye Nafanafo a ye hye nyolefo a ye di baaye sanso na menim se obi biara obi migrate free baby ano baby a wo ba no eno na ade ba Dormaahene da omo ya akwamufo enti omo migrate free ho no omo betena wampiam no da ban na omo dane ye be ye Bonofo omo ba ye no ene ye be wu omo foforo ene omo be ye Bonofo ana asesen. This is what I want us to look at, because guy be ebesendi yibi maame say they will not sit down for us to take the Bono line and send it to Asante. And I'm so you are making disservice to your parents, because omudi wuko school the enti omudi wuko school ni say ade bia ebe hinta afri omumu a ewo nkrata mu a yentimi nkan no nanka wo wakan a kire wo masi so but you are not one ho ba ko bi nso ono nso be try say these are the people who are refusing to learn. So enti wo ya kwamuni ena wa migrate abetena obi asase so na wo klemu say wo ye Bono ni enti I know say at the appropriate time no that name Bono no is misleading, and we need to come together and advocate for the name to change to make a true representative of the people there. Say kwafo enye Bonofo badofo enye Bonofo there are a lot omunye Bonofo sampa wudwa sampa di baby jamra ekonyina obi enye Bono ni sumafo akwamufo munye Bonofo. And why that Bono? And Yebia, where you are currently located, was Asante territory. And a near Mumu Bebre, a real finish say Asante conquer Honina ebeye nedia. Brony ebe breaking it down. Near Brony betu ya were breaking it down. He restored it in 1935. The restoration of the Asante configuration and automatically restore the traditional jurisdictions of the golden stool. So, entimes remo enye obi ba be kwase me ba be ku atre me territory. Fighting to conquer and expand territories were done so years, so centuries ago, and that was finito. So, entimes remo mumpe nyoma na mu bibi biara ne wa ebesesa sampa enkonwa sem ya kan wie. The truth of the matter is, Sampa Asanteman dia, Asanteman etna so ekan wie. Ufi say when engineer Asanteman can go somewhere and set it aside. Until then, whatever arbitral award that was given, that is the truth. And nuntina over the traditional councillor, na nanumu entra kunya nyina.
eta Nana Samba Jaflechi adentia because the truth is what the arbitral award gave. Timeda masi. Se mre ni mre nyina mo nyamre na mo ditie mi. Nyame nka mo ho na ommo mo ho ban. Nyame nka mo ho na mo nyame mo ho ban. Sampani bia ne ho a wokambuno kasa. Sampani bia ne ho a wokambuno kasa. Mesre mo. Ena titi no nso no ye nananom beebi a office ye betimi protect no ho ena na woko. Medasi. Te medamasi nyame nka mo ho no mo ho ban. Hwehwe nokure kwan na nokure ebema wanya ofa ahodie. Monkan kire the Bono historian say onko kan Jeremiah chapter 17 verse 11. No hunu ne Bible kafa akohwehwehwe de bi hu a wonnam kwan paso na adenya nneoma. Viewers ene omope enti omobe dada no na ne ensem fata na waka kakra obenya ne na obeji edi o but dachi asem no na wasai wu image na ne awudi to internet so die ewo ho afibo enti eno na obi kan manje na masa eni wo mo keka ho nyina omunya bunofo. And why do you think say everybody and now the Bono region no ye ni ohini a obetimi aka say mimi konka Bono region no and na akonwa nyina hyamase debi ni ye wo konka the Bono region a ne nkonwa nyina be hye na se the golden stool broni mom ne ba ya obekun ya obreki ni down broken ni trans ya na ohunu say debi me ba ye amaba be ye still I'm still getting problem. Enti niye na ohwe su dada. Me ba ye me fi se me begunu no. Let me restore it. Enti ye can restoration of Asante conflict. Go and read about it. This is a simple English. The way another Dormaahene can a simple English. Ye can restoration. What does it mean? Something that is not there cannot be restored. Whatever need to be restored is something that was in existence. And send a restore into the restoration of the Asante configuration no restore the traditional authority to the original jurisdiction of to the Asante the golden stool enuntina ukofa emera techimanya tanoso a eban techiman omukọ ya akọ ye no ruling na eban, and that's what they said. Hwe Bono historian ni o ka asem bi kire me na menene discuss Ibrahim Idrusu Mahama ne letter ya wotwere edi bra otumfo a opagya enkonwa ne bi no na o ka say papa ne ye mistake. Can I say what mistake? If you said he did a mistake, and it doesn't mean say enkonwa na o elevate ye ne nyina no yensan endimotu ne nyina emra forma na a sheer enviness and a jealousy. When Asantes were fighting to expand their territory, you didn't do anything. It's not today that you come and sit in the comfort of your four corner a cubicle and want to extend your territories. That cannot be done. The history of Asante Kingdom was made against those who were capable of writing, and therefore the Asante history is one of the well-researched one. Medamasi na nyame nkoswa nka mo ho nyame ya adom na yenya jeje foforo betena asem no so ayeba mama so ati anamo biara na nasamba jafla ebe nam ne lawyers so mbeto bia no yeba mama so ati bare nche na gazette no ebebam Sampamanhene eye bakope ono ani na nasamba jafla ne ye twen amamre ni amane kwan so wanya tumi na wie ye ba be famra kwan so na wanya tumi no amambre tumi ene mra tumi eka bomu a na wawie peyo eno ene ye twen na bibi biara ne ho a besesa ne omu ye bia no eye mogu Nyonomahene Dormaahene nioma bi omu ye bia mogu mumpe ne leak video audio no na montie na monhunu say he knows what he is doing just to bring confusion and just to make himself say ono na ye the hero to deliver people from artificial ayibi awakriti ewo nitimu nyame nka mo ho
na ɔmbɔ mo ho ban merepam no yɛbɛsan ahyɛ bio medamose Santasu TV, yes, so Mosompa.